धनञ्जय गोत्राय टीकाराम वरुण अस्मत् वृद्ध पितामह माथवर सिंह वरुण आदित्य सविता त्रिवेदान्त हरिओम हन्तु न हरिओम अध्यय लु भन्नु त यो जेठी आमाको नाम के अरे हरिमाया होइन जेठी आमा मेरो हरिमाया एउटा नाम चाहिँ नजानेको के हुन् ती ज्येष्ठ हुन् जेठी ज्येष्ठ मातु यथा नाम देव्याय वसु रपिता त्रिपदामिनं तिलदकं तस्मै सदानमा अब अर्की आमा चाहिँ हरिमाया अध्यय मध्यम मातुलः हरिमाया नाम्नी देव्याय वसु रपिता त्रिपदामिनं अध्यय धनञ्जय गोत्राय टीकाराम वरुण अस्मत् मध्यम मातुलः हरिमाया नाम्नी देव्याय वसु रपिता त्रिपदामिनं तिलदकं तस्मै सदानमा अध्यय धनञ्जय गोत्राय टीकाराम वर्मण अस्मत् आत्ममातु कृष्णमाया नाम्नी देव्याय वसुस्वरूप त्रिपदा आमा वा यशा प्रसवे जगदम्बे द्यावती द्यावा पृथिवी सर्वे नामगन्ता पितर्माता समयगमेन अध्यय धनञ्जय गोत्राय टीकाराम अस्मत् आत्ममातुः कृष्णमाया नाम्नी देव्याय वसुस्वरूप त्रिपदा आमा वा जगदम्बे द्यावा पृथिवी सर्वे आगंता पितरमाता स्वामी गम्यन्ता समेतेन गम्यताम हरिओम आमावाय गम्य द्यावा पृथ्वी सर्वे आमगंता पितरमाता स्वामी गम्य अध्यय धनञ्जय गोत्राय टीकाराम वरुण अस्मत् आत्मा तो कृष्णमाया नाम्नी देव्या वसुरता त्रिपदामिनं अध्यय प्रमाता मही अध्यय धनञ्जय गोत्राय टीकाराम अस्मत् पितामही हजुरआमैको नाम के अरे बाटुला नाम्नी देव्याय बाटुला नाम्नी महावीरको धनकेश्वर है ज्येष्ठ धनकेश्वर कनिष्ठ मङ्गलमाया नाम्नी देव्याय रुद्र स्वरूपस्य त्रिपदामिनं तिलदकं अध्यय धनञ्जय गोत्राय टीकाराम वरुण अस्मत् पितामही धनकेश्वर सपत्नी कनिष्ठ मङ्गला नाम्नी देव्याय रुद्र शब्द त्रिपदामिनं तिलदकं अध्यय धनञ्जय गोत्राय टीकाराम वरुण अस्मत् वृद्ध पितामह धनकेश्वर सपत्नी मङ्गला नाम्नी देव्याय आदित्य शब्द त्रिपदामिनं तिलदकं अध्यय कनिष्ठ वृद्ध पितामह कुप्रा हजुरबाबुको माथवर सिंह वृद्ध हजुरआमैको चाहिँ आउँदैन नि वृद्ध पितामह यथा नाम्नी देव्याय आदित्य स्वरूप त्रिपदामिनं तिलदकं तस्मै सदानन्द अध्यय धनञ्जय गोत्राय टीकाराम वृद्ध पितामह यथा नाम्नी देव्याय आदित्य स्वरूप त्रिपदामिनं तिलदकं तस्मै सदानन्द अध्यय धनञ्जय गोत्राय टीकाराम अध्यय वृद्ध पितामह यथा नाम्नी देव्याय आदित्य स्वरूप त्रिपदामिनं तिलदकं तस्मै सदानन्द अध्यय तो झारिदिनु त फेरि यति मोटक चन्दन फुल त्यतैबाट ल अध्यय माउरी के थरी काश्यप गोत्राय अस्मत् धनञ्जय गोत्राय टीकाराम वरुण अस्मत् माता मालु भन्नु त माउली गम्बर बहादुर सपत्नी यथा नाम्नी देव्याय वसु सर्वेश्वर त्रिपदामिनं तिलोदकं तस्मै सदानमा तस्मै अर्का खै माउली हजुरबाका डमर बहादुरका बाबुआमाका नाम अध्यय प्रमाता म सपत्नी सहित यथा नाम्नी देव्याय रुद्र स्वरूपस्य त्रिपदामिनं तिलोदकं तस्मै सदानमा तस्मै अध्यय धनञ्जय गोत्राय टीकाराम वरुण अस्मत् वृद्ध प्रमाता कुप्रा हजुर माउली हजुरबा हजुर वृद्ध प्रमाता यथा नाम सपत्नी सहित आदित्य स्वरूपस्य त्रिपदामिनं तिलोदकं तस्मै सदानमा अब त्यसपछि फेरि यता अब ज्येष्ठ पिता मामाको भन्नु त मामाहरूको आउँछ नाम कुन मामा त्यो थाहा छ तपाईँलाई थाहा छ मरेको थाहा छ भने दिने हो नमरेको थाहा छैन भने 100 वर्ष त्यस्तो दिन पाइँदैन अब मरे पनि 100 वर्ष चाहिँ पुग्नुपर्छ भन्छ थाहा पाउनु पर्यो नि नाम थाहा हुनु पर्यो सबैको थाहा हुनु पर्यो मरेको 100 वर्ष पुग्नुपर्ने जस्तै थाहा छैन भने मरेको थाहा छैन 100 वर्षमा चाहिँ दिन पाइयो त्यहाँदेखि यता पाइँदैन दिन यसपालि जान्छु म यसपालि गएर सबै नाम टिपेर आउनु पर्यो अध्यय लु अध्यय धनञ्जय गोत्राय टीकाराम अस्मत् अब अनि ज्येष्ठ पिता लु भन्नु त जेठा ठुला बुवा अभय सिंह सपत्नी नर्मदा होइन जेठा बडा बा हो
अभय सिंह सपत्नी नर्मदा नाम्नी देव्याय अँ। वसु सर्वोच्च त्रिपदामिदं तिलोदकं तस्मै शर्मा अध्यय कनिष्ठ पिता चन्द्र सिंह त्यो कान्छा हो कनिष्ठ पिता त भन्दैछु त कान्छा काका भने होइन तपाईँ माइला चाहिँ हो लालबहादुर फेरि हो माइला चाहिँ यहाँ भन्नु न माइला, मध्यम पिता लालबहादुर। धनञ्जय गोत्राय टीकाराम मध्यम पिता के अरे नाम अँ? लालबहादुर लालबहादुर। सपत्नी बाटुला काटुला नाम्नी देव्याय वसु सर्वोच्च त्रिपदामिदं तिलोदकं तस्मै शर्मा अनि अर्का भन्नुहोस् त माइलाबाट अब साइला भवन सिंह कनिष्ठ पिता